Ngicela ubaba umhlangano uhlophe asifundele umthandazo wesabatha Nkosi yombusisa amen. Umthandazo wesabatha Ile sabatha mayinhle bayingcwele. Isandelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Sihlabelo senkumbuzo izulwana senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Lelo thuba uNkulunkulu asiphana njengoba sifika futhi ekseni namanje uNkulunkulu sasipha futhi ithuba ukuba suke siphefumule ikakhulukazi thina esindleni isithumile phakathi ekhaya ukuba sisho ukuthi lokhu isithule yithi ibaluleke ngani ekhaya lemphefumulo iyo ngiyalezo fluzo ngale Nkosi uthi amakhosi asezulwini athayifika athi ekhaya lemphefumulo Ilona ngala Nkosi sokusukela manje oyibonisa ngawazi sona sihlambukela endini yokushiya usekhona ushiya ekseni atindeni ufuna ukuthi ayihlambukele wena uthukama bahlambele endini uze lapha ikhona emzileni iswelo thatha yekongcono ixatha amen bazabane apha ubaba babe bane apha umama nawo uthethelelo nawo amakosazana ekhona nayo uzusuma khona ithuliwe uma umshwele uMkhokeli zoyisume wena ungene ngesero buse ungene endabeni amen umuntu uyaphama zisho ukuthi ukhama limpizwe uphethwe yiphi inkosi akhona kakhulu abantu umuntu ameneze ukuze uzomntwana lapha ayigqumini balenda bafuna ukufika ngaleyo laqhuma bayifuna ilokho kwenta wenkosi uNkulunkulu avele uthiwa manje lapho abandeni abathunile iwethana lomuzi ithiwa manje noma abamakhosi asezulwini onke iziqu zawo ethe mntanami sohlala kale mphefumulo amen uzosibusisa amen Para kaNkulunkulu lo ophakama ngamanje umshayeli usiya kwalongoma ebhangano phakathi uPetri kaNkulunkulu amasiza umshumayeli Ngibona nami ukuqhamule nokuhlambula imindeni yasekhawuna waCelekhulu ukhulumile umuntu abekuseni lapha ukhulu ngaCelekhulu asengithinteka nami kodwa ngathi ngokhuluma mhlawumbe losebalali ithuba lokuthi silungise umnikelo ofuna izokwenziwa la ekhaya emphefumulo kodwa kaNkulunkulu inzala abantu yaCelekhulu ithwele ngenyoka le yasemanzini ithwele ngenkanyama le yasemanzini bangcwele yayisifika iyaboshwa ngale kwenzayo ithi nyoka yayihlabela iy'nkomo ezimbili njalo ngonyaka yayihlaba nangey'nkomo ezimbili kodwa yayingagcini ngey'nkomo kuphela yayibisithatha lelonkulu yayibulala iy'nkomo kodwa ingagcini ngey'nkomo kuphela ibisithatha ibisibulala umuntu ikhipha isibindi somuntu yayidla isibindi somuntu le nyoka
yayibisikulala umuntu imhlinze ngikhipha isibindi ngisiphakela lenyoka ichitha igazi manje yafika yaboshwa bonke ithi igazi ngakho kuchitheka kanje bonke bekhulu bayabulalana kuzika yonke into ithi babe bule igazi lachithwa yiyona iyayithwele ngayo yayibulalile lenyoka kodwa manje sicela ukuthi uNkulunkulu ayikhumbule efuna ukuthi sikhiphe sisuse semshemba isuse ayidedise lenyoka ngoba lokhu iyahamba ikuyo lenyoka ihamba nayo lenyoka cela ukuthi ushembe unyazi bezikuba nimkhethisele lenyoka ngoba akasazi izenze njani simqakile futhi wayinamakhosikazi ayishumi kodwa lamakhosikazi awangesiwona amakhosikazi ngoba wayengawakholisile onke lamakhosikazi uthi ufuna ukuthi abantu kaNkulunkulu uthi wayelobolile amanye wayelobolile kodwa wagcina ngakhoyisanga ngoba wayethwele uthi ngale uthi ufuna aqale phansi alotholele lamakhosikazi akhe ayishumi alethwe kushembe umnikelo ushembe bese walobola alotholela lamakhosikazi bese khishwe imbuzi ukuthi alokumele agani ushembe amganisele amkholisele lamakhosikazi zonke ukuze kuqonde umnikelo ithi amacala abo angaqali ethethwe kungakalokhu ingakathi ngoba manje ngikunika imbuzi ngiba kunzisa lapha zofike ibanga ngoba ayikho isanga yona manje ngicela ukuthi uNkulunkulu simnikele ukuthi ikhoyisele uqala lamakhosikazi ayishumi itele ngaba balelobotoliwe kufanele ukuthi abalotolwanga ngoba yayilobole ngeenkomo zokuthwala ithi umuntu othwele olotibole ngeenkomo zokuthwala kunakubalo zifanele aganiwe ngisho ngabe uthi uyikhiphile inkomo lobola waganiza ushaya kodwa lonto leyo ayibalo zifanele aganiwe uyibuyisela kubo ubuyisela kumakoti manje ke abantu baNkulunkulu ithi ke iqale phansi baselotelele kabusha kulungiswe isibongo oqala esiqonde bese makuthetha amacala ayo emndeni wacela ekhulu amen bathi babethakatha benza konke kodwa ke baNkulunkulu omningi sesiyokukhuluma mhla uNkulunkulu wesesiba amandla ngokomndeni sahlangana wabona ecela ekhulu bese wakhe meeting ngoba bezokwenza lo msebenzi ukuthi qale ngalokho bezo izolotsholela emva kwalokho ebese ke kususa nalenyoka ke ushemba amsusele nalenyoka ethola imbuzi uthathwe nalenyoka eseduze kwakhe ehamba nayo yayigugu ushemba yakhe amen kodwa simuzini ngibona abantwana mina ngwamacaba ngisuka eNgumbulu enkosini uMakhanya ngilethi isibonakaliso senkosi uJesu wafika wabuza ukuthi somgeza nina amanxeba njengoba abulawa nje ileso silethile nokuthi waseqhamukeza lisho ukuthi thina njengoba silasiqhamuka kude kakhulu sisizukulwane sikaMose singabheki lasiqhamuka khona okunye ke nami ungisabisayo isibonakaliso sesikuye kwesibili uqala kwaqhamuka amabhanana amabili ayindiza phezulu la nophephela emhlanje ayesidubula thina abantu abamnyama sidubula amabhunu efuna ukuqeda nje ngathi sabiza unyazo bezulu ushembe sabiza unyazo bezulu ushembe samadubuleka thina sasibiza ushembe amen sabuye kwesibili sabuza ukuthi ngithulele nalesibonakaliso sokuthi sidutshula amabhunu njengoba ngisuka namhlanje isisukumiso lesibona sesibuye kabili inkosi ibusise nezulu amen ababengela abangcwele wenyazi ukhulumayo usekela waphininsini kwinkosi yokubhala Eastern Cape ngokuhlala eMangangeni amen nami ngibukiswa isibonakaliso bamisizwe abantu abalungizwe la kumuntu anoneza khabalasi nami nginesibonakaliso engangathunywa ngaso la ekhaya khona unyaka ophelile ngangeza ngala esikole ekhaya ngizosebenza ngathi ngale emkhosheni ngabona kunentombazane yasekhaya inkosazane engabona menayo ubaba umshumali Majiya kukhona into oyinika yona into iphethwe ngomhlophe ngozinathu kodwa ngiqale inkosazane ngento engathi ngcolile ngihlanga ngazi ukuthi ngathi umshumali Majiya wathi ufuna ngifakaze ngawo amen izolo namhlanje ngizoza la ekhaya ngivuswe isibonakaliso engivenzela sona ngibona ngisejele mengisejele kube nomuntu wesilisa nje wasilele ejele nje empetheni bese ngibeka isandla ngigaxa mengigaxa ngithi mina Nkosi umuntu awenzani ba aqinisa isandla athi ngibamba ngivele kusona ngishaya bese siyalo
bese sela ngithola into eyinsimbi bese ngimphathaza ngayo ubuso agcina umuntu oshonayo umuntu oshonayo bese ngiphendula ngibhekela abanye bonke banguwo ngibahlinele bese qhamunya inkosana ngibusivalela ngaphakathi ngaphandle bese ufike ithi ngiphozela insimbi ngithi mina naku nazi izandla zami ngibophe ngimbuphile ile class uzayo ngiyabuya thola mhlawumbe imindeni yami ukuthi lapho eBajuko ushamba ehlangano Nkosi uzwini Uma lokuthatha inkosana yazezulana bantwana bakaNkulunkulu ngumsa wakhe ithuke indinami engaphansi kwenkosi uNdunda eShowe leminye indinami engaphansi kwenkosi uMpungose eShowe bantwana bakaNkulunkulu lithuke ngalomuzo lapha ekhaya umphefumulo kusekule esithathu ngaba nesibonakaliso imndeni ibinethwa phambi kwegate ungathi idontwa ngamasaka yonke lemizi esibonakala ngaphandle ingekho leminye indeni ilinde indeni yabo ngasemgwaqeni bese bebuza abangabe bethuna ukuthi nina ngena ngemoto sizokwazi njini ukwenela sonke kulezi imoto ngoba yakhulunywa phakathi kwalomuzi ukuthi ehlale emotini bese ngena ngeenyawo bese nizilanda imoto seniqeda ukungena ngaphakathi ngoba sikwazi ukunela kulezi imoto zenu thina bese sizoyenza manje sizohamba soguqa eshembe ukuthi ungaphinde kube khona moto ezongena la ngaphakathi amen bese ngiza ekusebenzeni kwalesonto yona ngiphathwa lomuzi ngicela qeda ukusebenza phathwa lomuzi base kusina ngiyaphambi komuzi kaNkulunkulu lapha ya uthi maqeda ukusina wayeseqhamuka kuNkulunkulu ekhombisa injabulo wayesekhuluma ngezwi wathi thina boshembe siyovusa bangabe bethuna ukuthi ukholwa bese yaqina asinazi thina basemhlabeni ukuthi nina ngiyokwazi ukubelana abasezulwini njengoba bhayibheli ehlabelelweni ukuthi sibacinezela kuwe Nkosi abazonda lokuphakama uthi shole angazi ukuthi nabamele labangabe bethuna basevuka ukholwa ngale ngokukholwa lokuwela emhlabeni kuqine ayibona Nkosi amen bese ngihlamlela umndeni wami ukhokho wami ngiwathi ngikhona lesabasedlule ecela inhlambuluko wahambe emhlabeni ethobula abantu ithema siphumile inhlambuluko yakhe isiyabuya lendelo oyithobula isiyabuza ukuthi wena uzokwazi ukuwela ulendenini wakho thina bese sisala nobani useyabuya ukhokho uthi kimi ngicela ke ungele isizwe sihlanzele ingozi ukuthi yonke into ethelele kushanda konke ngangikwenza phakathi kwendelo kwaphambene nomthetho kaNkulunkulu bese ngicela uNkulunkulu ashamba bageze bese babuyisela emndenini yabo ayibona Nkosi amen bantu bakaNkulunkulu bese ngikhulumela undaba ezithelo isizwe sakithi inkosi ilanga libalele ithi kimi ivezela imvunulo yonke yamakhosi ithi hamba utshela isizwe sami uma sekele imvunulo uthi wawenza umsebenzi ikhona ngase ngithatha ucingo ngifolo wami ubaba wathi ubaba ayikho inkinga konke lokho sizokwenza ephela ngizocela kuNkulunkulu ashembe ukuthi bonke nakithi abangakabona ngela lapha ekhaya umphefumulo ahlale inhlizweni zabo bekubona ukuphila nezinto zenzeke silalelane sibe silizwe linye amen kusise amazwi wazwini amen kaMnazaretha uNkosi wakaduma lo eMaritzburg nathi inkosi esiphethe uZondi izawo mama esilona la izeleyo umndeni akaduma lana ukuthi izogeza la ekhaya lomphefumulo sesibuya kwesithathu ngoba sathi zobuye nje umshane ezambele into zakhe kwaqhamuka kumthandazo ukuthi hayi kuze kugeze abantu bakaduma la hamba noma keze Nazaretha akekho umuntu usangoma sothi singezela abantu bakaduma ukho umuntu umthandazo singezela abantu bakaduma enhlambuluko nje kumele nihambe eNazaretha ekhaya lomphefumulo amen sesiphethe imbuzo zokupray sesibeka kwesithathu sesiphethe imbuzo zokupray ngoba kuthiwa lapha imbuzo zo5 sesicela ukuthi bagezeke njengokusikhombisa kwabo ukuthi kumele bazogezeka la abafowethu abaningi engizalwa nabo umndeni wakaduma ndokajazi abakabona abantu enginabo lawo dadewethu nabashana sicela ukuthi ke lokho
sokuhlanzekile kwezenza la nabahlana ngoba abantu abavele kakhulu abahlana kodwa ke into esuka kuthina le kuze kufanele bona ibona sebekwazi ukuthi baqhamuke namandla ukuthi basebenzele ikhabonini. Ngosibusiso baba. Ngiyabonga. Amen. Ngizombiza ibonzuzu. Ngingwasema ngoyameni ngisafika ekhaya emphefumulo ngithema sengifike yakhuluma umndeni wasekhaya umama ngagcina sengibiza umndeni wasekhaya umama Khumani ngabiza ngokuthi ngumakhumani ngithunywe ukhokhokazi ngathi isigubhu sasemndeni wasemzini wasemangonyameni bathi ngicela ngibatshelele obaba ukuthi bacela ukuthi beze kushembe bezobanikelela ephinde ushembe ngoba yena uyena okwazi ukugeza isikhwama babethakatha bebulala abantu benza zonke izinto ezazingafuneki. Ngiyacela ukuthi ngibatshele ubaba ukuthi abeze nembuzi ezithu eyibomvu engakakhwela amaqhumapondana ngazi imbuzi enjani ngahamba ngakubatshela obaba wathi ngoba lapho bakhona baboshiwe akukho kwenzekayo. Wabuya wathi ngoba bezwa bazomthatha umakoti nangempela kwenzekile wahamba umamncane bona bangitshela kuyisonto kwathola thethanga nomshado ngaze ngabayifonela ngomsombuluko ubaba esaqala naye ezohlanganela nabanye ubaba kanti umamncane sezohamba kaphinde sahlangana futhi bathi siyahamba sisiyakhona ekhaya emphefumulo namhlanje ngifike nayo yonke imindeni yami ngiyacela ukuthi ngoba singenile ekuleni kwami ngithe singilele beqhamuka leli khasha lizala abantu kwangathi bonedlulela lapho ababoshwe khona wathi mntanami ngoba kade boshiwe namhlanje icala liyathethwa sengizohlala phe kwabo bona sebezokhuluma nabo kodwa qhubeka usebenze ekhaya emphefumulo uhloniphe uhambe kahle phakathi kwaleli khaya. Ngiyacela ushembe Nkosi yamakhosi ngihloniphe. Amen. Wabingelela kancane. Lo khulumayo uMaduma lo khulumayo uMaduma entabeni zaseSikhothi. Ngihlala enkosini yabathembu eSikhothi. Ngizocela uNkulunkulu yazezulu yasaba kancane. Ngithe ngisuka ekhaya kwafika isibonakaliso somuntu ongasekho ekhathini lengakaze ngisizwe. Mangithi ngiyambheka lo muntu uyangibheka ukhathini lengakaze ngisizwe. Bese ngibuya ngiza la ekhaya lomphefumulo. Sithe masifika bangcwele sathe sihamba soklina la ema-office. Sabuya sahamba sayosika. Sithe kuyeni kwethu kosika utshani sangena la empuleni siyobakhipha lapho bekhona. Bangcwele benkosi ngenzeka isimangaliso izolo. Lakhuphuka ikhehla lakomalume kaMama kwaSithole. Lithi mntanami ngiyabonga. Ushembe ungikhiphile bengisekujuleni komhlaba. Phansi emanzini bengifuna ukuchasisa. Njengoba kade ungathandeki kubantu kubeka njengomuntu othakathayo mntanami mina kade ngihlezi kuwo. Bangcwele bengathandeki nasemzini akuthandeki. Ngesimo sokuthi bengihleli leli khehla ebelingenza ngibe nesigwatha. Ngizocela uNkulunkulu yazezulu ngithengele esuku. Basebengimemeza bathi mzukulu ngase ngasabela. Bathi mntanami kunesheke kufanele sinike lona. Imali uzokwazi ukuthi usikhiphe ngathi isigodi sosisi. Usibusiseni izwi. Amen. Phamsisi mama. Ngithule ugogo wami la ezothi mina
umamba mina ngokamkhize embo inkosi yakithi silele uzothini Mkhize ukhulu kwami uMambambo wathi angizela ekhaya lomphefumulo ngizobakhulula emakatangweni abanalo ngoba phakathi kwekhaya lakithi kunezinkinga kakhulu kodwa ungena phakathi kwaleli khaya wasengitshela ukuthi phatha impuphu lapho ngithi nami ngizilile impuphu ngithe mangiyiphethe wasethi siphi ishebo na lase mina awukhulu bengazi ukuthi kuphatha nesishebo wasethi ngiyafuna uzwe uma uphindele ungiphathele ishebo salempuphu uphinde futhi ungiphathele rice namazambane ukuhlala kwathi lana ucabanga ukuthi dlani mengabone ucela sikusize kodwa wena ungasinike lutho ngiyabonga uNkulunkulu wabashembu nezizulu ezintshele kona ngiyabonga kakhulu amen amen ekhethi kusinazizulu igama lami noSipho Mhlaleko eEastern Cape eBizana indawo yakwaNtshangasi nenkosi yakwaNtshangasi kuthe ngesabatha ngiza la kwikhaya lomphefumulo ngizwe ukuthi ubuhlungu icala leli lekhanda nokuzofika engalweni hayi ndinganaki ngithe mase ngiphindele endlini ngalala ebusuku kwavela esibonakalisweni ubaba engamazi wavela lo baba egqoke umjiva omhlophe ngibona la emkhonweni ufake isudi emnyama ekhanda ufake umqhele athi yena uyazi ukuthini ba yini libi kugulisa usiya esontweni ndithi ke mina cha baba ngiyazi athi buka la phansi hayi ngibuke mangithi ngiyabuka ukhona ugogo olele phansi athi yabona lelo gogo lolele phansi ngugogo wakini owahamba emhlabeni ngestroke wathi njengoba hamba ngestroke ngicela nihambe niyomnikelela eNazaretha ngithi ke mina ke eNazaretha athi kanti wena ukhonzaphi ngithi mina ngikhonza kwikhaya lomphefumulo athi ngisho khona nje hambe khona kwikhaya lomphefumulo uhambe uyomnikelela ngoba lesi stroke lesi bese siqala kodwa mina ngakuvikela wena ucishe wangavuka ekseni ngithi ke mina ngiyabonga baba ngithe ngibheke kanjalo kwavela kwaqhamuka omnye ubaba omnye nje umkhulu semdala athi yena mntanami ngumkhokho wakho ophethe umndeni wonke wakini mina ngashona ithuna lami alazwa umuntu kangoba wathi umndeni wakho njengoba umndeni wakho uganga kangaka ekade walungisa amathuna nomsama wenu njengoba ungekho kahle kanjena angizukutshela ke umuntu ngoba niyamazi umuntu wona wonke umsama wakini athi yena bahamba bethi bayofuna apho ngafela khona ngancwatshwa khona bathi mabefika bafika ithuna selahamba lesihlabathi bahamba bona bakhonjisa ukuthi ngangila kodwa nabo babengangazi kodwa bethi bafuna ukuthatha amandla ami uthi bafika bathatha omhlaba bathi ngwona kodwa abathathanga umhlaba wami bethi bayawuthwebula uyabona njengoba nifika nisosaba mengaba nifika ekhaya kukhona umdliwa womuntu abamthathayo bahamba bayombeka emsamo ngicela abantabami nihambe niyongeza emveni koko nize nithi manifika la niphinde ningeze ngembuzi encane nigqibe ningayidli enye imbuzi ezongenisa ekhaya kuze kube yinkabi yembuzi ngikwazi ukuba nilungele zonke izinto nibe senilungisa umsamo ngicela uNkulunkulu abusise nomzwili amen
Lezulu. Amen. Ubongile mjeje lona wasemthwalo umenkosini yasemathulini. Ngithe izolo ngisebenza la ekhaya lomphefumulo bengiphethe ibhala ngiyakhumbula. Emveni kwalokho kube sekufika ukhokho kimi othawungomani. Wathi ukhokho sesiside isikhathi wangithuma kodwa angifinyeleli phambili ngoba ngithi ngisaba abantu. Wasethi ukhokho ucela ngizomcelela into ethelele kuShembe ngoba yena wona uShembe wona abantu bakaShembe wakhipha abantu ethempelini wabaxosha manje yena lapha elikhona wahlele esigodini sosize uyathola uphumula amawisa abathakuphela wayesecela ukuthi uyacela ukuthi esizubaleni sakhe ucela ukuthi bezomthathela amacala awenzayo kuShembe ngenkomo nembuzi. Ngithe mangifika nasekhaya ntambama waphinde wabuya futhi ukhokho ngoba nakho mina bese ngithe angizobuya ngoba ngiyesaba. Ekhanda lami bengazi ukuthi ngithola umlilo abuza ukuthi kungani usawuyi lapha ngoba thina lapha ehleli khona hleli kahle usho ukuthi wena njengoba uhleli lana kuhle kuwe sizosuka thina kulona kodwa ke sanungela iluso sizokhuluma nodadewabo omncane ongamise ukuhamba naye. Ngase ngiyavuma ngithi cha khokho ngizohamba ngengisahlala ekhaya wabe ngithi ngiyesaba namanje beNazaretha bengithi ngiyesaba kodwa ngiyabona ukuthi leli khandi bekade lingiphethe izolo ngathi kunomlilo ekhanda lami ngilizwe seliqala ukubuya. Ngiyabona ngiyacela ukuthi ukhokha seselele amacala akho ayonile ukuthi sikhulume nabadala abangekho ngoba sizingane thina sifika la ababakazi beze befike. Cela uNkulunkulu asephameni asipha amandla ukuthi sikwazi ukugcina sikufezile lokho akucelile ukhokho. Nkosi busisene ekuzwini. Amen. Ngiyabingelela abangcwele nonke ebandleni nosolo namhlanje. Amen. Ngize kuleli bandla igama lami uNtokozo waMkhize esigodini saseSwayimani kwaBhisi. Ngishadele kaKhanyile kaBhisi. La ekhaya ngilethwe idlozi lakaMhlongo leli elalingikhiphile ukuthi ngiyothwasa. Ekuthwaseni kwami izinto azihamba kahle ngendlela ebengifisa ukuthi zihambe ngayo. Wathi sengithwase sengizophuma. Wafika ugogo wathi hayi before uqhube nayo yonke into kufanele uyoqala ekhaya lomphefumulo. Ukukhona inhlambulo kumele ngiyoyenza khona. Uma ngabe ngisekuthwaseni laphayana ngibona abantu bakithi bevalelekile ey'gubhini kuthwa umbumba omncane uyathwala uyathathwa. Iy'ngane zami azibone ezinye kahle ezinye zinomqondo omfishane wamina izinto azihambi kahle. Ubaba wey'ngane uba namafisi imali iyanyamalala nje ngendlela engayiqondi kahle. Manje ngisengiyohola ethawini imali yangaphuma kodwa before imali iphume kube nesibonakalo sokuthi ngasoze ngize ngiyithole le mali. Kwavezwa nezinto ebeyivinjiwe zivinjwe isitha. Inkosi kusizwe amashumayeli ma. Ngihamba naso ubusuku nemini. Inkosi kusizwe ukuchaza amashumayeli. Umfula
lezulu. Bakhonza abahle basezulwini sithole kanzima kulelizwe loba uNkulunkulu. Sekuyacaca ukuthi impela uqinisile uNkulunkulu wasekhele ukuthi asiqhelaziwa amandiya namabhunu nabantu. Abantu laba nje ababededeliwe ngamayibomu ukuthi bangene phakathi kwethu basicindezele ngoba vele sesicindezele ithuna labazali bethu. Mawulalela lezi ndaba ezikhuluma abantwana abantu zibuhlungu kakhulu. Akekho ogejayo. Ogejayo umuntu oyivila locabanga nje ufana noMajiya. Othi ayimthini nalento ngoba mama zethu siyakwazi ukuvula amathuna. Abazali bethu swapheqezile osopheqezile incwadi ubuke ipage nepage ukuthi kanti uzalelwa ensimini kangakanani. Ungabona ukuthi nawe uyabaleka. Phela ukuthi asazi sizwa nje ukukhupha okusithintayo uzwe into umkhulu wakhe ayikhala ngalo umama wakhe ayikhala ngalo umgogo wakho kodwa uma ubuke kodwa ukuthi lento iyafana nayo lento ikhulunywa usimama eyakithi baphonza abahle basezulwini sengathi ushemba unyazo lwezulu angasiphi isibili thina sizukulwane esemhlabeni kuyiqiniso ukuthi umuntu akekho ozalela uze emhlabeni ngokwethu uzojabula. Emhlabeni sizodlulela ukuthi geza umndeni sibuye siwele emazulwini emndeni yethu. Isikakhulu thina sizukulwane zamanje umsebenzi wethu ukuthi sizoba insipho yokuthatha abazali bethu bageze uNkulunkulu ngoba uyabona ukuthi ayikho ihlala kahle ngithi mhlawumbe koze kwengcole ey'nganeni zethu. Angazi-ke noma sifuna ukufunza lenkosi wakhulunywa ngayo kunemkhandezana eyabuza ukuthi ukhuluma inkosi langa ixoxela amadoda kulelizwe ukuthi inkosi ilile isilima ethi ngicela ukubuza ukuthi lokhu kuhlupheka kuzoba khona yini ngemihla yokubusa bami wayesethi umprofethi cha kuyoba khona ngesikhathi sesizukulwane sakho kodwa ayikulungile uma kunjalo ngoba mina ngizoqhubeka ngibuza ujabulele ukubuza kunokuthi inzalo yakho ihlukumezeke. Ithina-ke njalo lapho sibheke ukuthi asiyini lelo gebe njalo mhlawumbe nami nawe siyangena kulelo phathi njalo lokuthi uhlezi ukuthi lenhliziyo sokwenze njani masekunje yini ongakusayenza ukuthi masekunje ufundise walabantu labo bayidlela amakolweni kodwa angcono ngiyidalelo mina yikho lena. Asingafani nalabo bantu kwaphela sithi thina sesibona uNkulunkulu ezweni lakithi. Asiphumule sibophukalo siqine. Ngicela ngifundele incwadi kaJobe 8:8 nekaDuteronomy 15:10 no 10:15. Izo zincwadi engizofunda bese ngizwa ubuhlungu obuzwayo ukhuluma abantwana abantu ngoba mina nami ngiyabazi ngibonile ekhaya wenzela namanje mhlawumbe ekhaya kusekhona kodwa ngithi ungcono ngize ngiyofe ngongena egodini enhlabathini isabhukula ngilwa ngikushalaza ilwele ukuthi inzalo yami iyofika iqhubeke la ngigcine khona mayibonge Nkosi. Awu nomzo amen umncane. Ngizokwenza njani makunje nalabantu bekhuluma ukuthi ingananga uNkulunkulu phambi kwethu nani ngizokunyaza phambi kwethu unyazi ukhuluma sibe nesibili thina sivume sithi siyavuma Nkosi sisebenzise usenza indophu Nkosi ozoyitshela ndonse ngayo umndeni yethu ukhiphe ushemba kahlula ilutho abantu bafika uNkulunkulu unyazi inyanga yezulu bafike bathi Nkosi ngiphethe usizo olukhulu futhi elincane shemba mayibonge Nkosi. Nalokho kuncane shembe uma thina sizoba nesibili sithi shembe siletha kuwe yonke le mthwalo siletha kuwe njalo sithulele khona Nkosi uthumbula amafindo Nkosi ushembe uzovula uthumbuluko. Inkinga kaShembe ukuthi thina samagwala uzathi umuntu wena lokho nje uzobenza njani akushiwa ukuthi uzobenza njani wena kuyafuneka ukuthi Nkosi ngiyaphuma ngisebenzise uzukhipha abantu bakithi esigodini sosizi mayibonge Nkosi. Angithethi kodwa siphana amandla siphana amandla bawethu uShembe akukho kunzima kuShembe uShembe uzela abantu uyabona ukusifa omubi. Ngisengakhuluma izolo siphuma kumthandazo ka-12 la ngathi mina insizweni sithethe lesona ngifanga umbopho ngoba umbopho uyilizwi kaShembe ukuthi
Lokho wasihlabelela kuzwe lonke longalele kwezwe ukuthi sekuyathandazwa manje emzini kaNkulunkulu. Asuke nathandaza khona la emzini. Bathi abafana naye bayisibalo ukuthi nokuthi sengithi mina la elango bafana bakithi. Ufaka umbhobho ukhuluma umbhobho nabantu basithi siyacela abantu bangasali kulokhu volunteer esizile ngaqala ngoba ngifuna abantu babona nami ngavolunteer qala ngoba ngifuna ukuthi simthenge lo bhobho ugcwala umhlaba wonke uzizwe lashembe ugcwala umhlaba wonke liyongena nje emathunjini omhlaba la ungafinyeleli khona qobo wakho ufinyelele kuwe eze ukuthi uyamenywa emzini kaNkulunkulu akalathi ithixo lapho akhuphuke ezinkulunkulu uzomethula ithixo mayibonge Nkosi ngithi mina izinsizwa zakithi ngofaka umbhobho nasebusuku uthandaze ngawo ngoba uyabona nabantu abasebenzela umsini ngisho engasathandi Nkosi yami umtholele kwedansi ewethu kuze kuse kanti ngempela sothi masiqeda siphuma nosimamane sithi nabo labo bahayiza bayadansa abasathanda abantu bangasababuka abasathanda kodwa basebenzela uNkulunkulu wabo bakhuthele nowonayo wona kakhulu mayinyikweza abantu banyikweza usebenzela uNkulunkulu wakhe yini sadlula abantu benza ukungcola singasakhathala thina ngisho mina nawe ukuthi wena ukhathalelani makukhona ukuthi abantu sekhona abantu kanje ethuneni ngeke mina bawungeke sobenze njani masekunje inganangu uNkulunkulu uthi ozami abantu abangizongibulisa ngethemba ozami mina khona bezonilandela bese ngibageza mina kushunyazi amen uncane kangaka amen yasimani uthanda shi amen ibona bafuna ukuvela uNkulunkulu ngathi ade bathundezelwa yithuna bakwazi nje ukukhuluma ethuneni ungathi wena ukhaliswa ukuthi umboze komdlakethi upapuza ukuthi bese mameza ukuthi iqhizo ngula nawo bathundezelwa yithuna kodwa thina masibavumela naphakathi emzini kaNkulunkulu isivumo senkonzo makuthiwa mayibonge Inkosi uthi amen uvumela bona ukuthi ayisuke lento bathundezelwe yithuna uNkulunkulu abezwe ababona nawa lapha ekhala khona amen sisibalisa ngokugula kwethu hlala nokugula kwakho wophuma nako futhi ithi Inkosi langa mawula ngaphakathi khoneni lonke usizo na thatha ingqondo yakho uyibheke ezwini kaNkulunkulu elikhulunywa ukuze mawuphuma lomu bophela athola inhliziyo yakho ugcina umoya kaShembe amen mawubalisa ufundela umoya kaShembe lokukhulunywa ngaphakathi izwi kaShembe lingangeni kuwe lokugcina amabili noqhamu nosizi nayo uthi mawuphuma esendomu ngawusukule mngani wami ikhona indawo yami lapha awubalise khona umuntu wangene nokufa kwakhona nakumuntu kanti namo uvula inhliziyo ukukhohlwa izinto ezizengaphandle ukukhohlwa amagugu namazondo nenzondo ukuthi wena umakhohlwa yona vula umoya inhliziyo sakho uvuleke inhliziyo yakho kungena umoya kaShembe ayiphuma umoya jaba ukuthi awusenento yami shobusebenzisa kugcwele nomuntu bese yasizakala abantu bakini ngoba abantu bakini bafuna inhliziyo yakhe noShembe amen efana nomuntu olungile uthwala kanzima ngobani bonke abantu bakubeza kuye ngoba bafuna nokulunga kwakhe lokulunga kwakho kasezwini bafuna ukulunga wakho uNkulunkulu usenhlizweni naye bafuna inhliziyo abasayi lezayikhongo ezayifana nabo besaphila amen angithethi kodwa sifana manje amen umbala na usuka neka mhlaba yalingana ufike la ulalela indaba zomahlebo nangolo wefike uzokhuluma uzojolanga uphume naleyo ndawo leyo abantu bakini uvulele ukuthi yizwe lento ingene abona mayini uzinhliziyo yakho ukuthi uzwile lo mntwana abesetshela abantu ukuthi uzwile lo mntwana bathangibela siyabona ukuthi ubabe bahlala inhliziyo zethu babona nangomntwana ongazona nangomntwana ongazona kodwa inhliziyo yakho mayigcwele amabili uyakhononda uyasokola wenza ukuthi badaba usishila ngiyekeni lo asindele ingane enceliswayo yona ezosikhulula balinde ingane enceliswayo kunawe uphila ngoba inhliziyo yakho ilula yashesha ukhathala uyadumba uyasona bheka isikhathi bheka yonke into kodwa bona babekezela bangakula bababulela abantu angithi kade sikhuluma manje sikhuluma ngomuntu osehambile emhlabeni obulawela ukuthi abezwa abathunywayo ngiyacela lo mndeni ohamba nalo yama unkulu lo mndeni ohamba nalo yama sekuzobaphuma mama ngokubanzima kwawo uma ukhona nkulu ukuze phela sicelele lo labo bantu bakho sebenze babulala uNkulunkulu akakuthandi uNkulunkulu
ukuthi noma ngabe kuthiwa ke ingane ayisenzo bese nibulala ngoba nifuna bezwe akulungile lokho ukhona lo mndeni wama nalo nambe abantu bangenza ubhobo usondezele phakathi kwabo lesihluku ukuthi bathi bathi sicela intethele kungenza bakhona baba hayi shona baba umama ogcina shona baba bazobona ukuthi sicela inthethelelo unina umndeni wakwethu ukuthi indlebe zethu igcwala emhlabathi nize sigcine senithatha umuntu nakuwe njalo siyabonga lokubuzwile akube uzwe ngempela noma uze ngoba uzohlolo sazobuda akwathi ke thatha isikhathi eside kangaka khuluma ba naba ba isipho yabona ngonyama enkandla ngonyama niyabona umonakalo usenzekile ba yebo ba ndlala ubungane bokuthi semhlabeni angithi cela thelele ngoba asazi lutho sibancane ukhokho wethu lola onenkinga ukuthi njengoba cha ukhulumile nangezwa yebo ukhulumile sangezwa kwaze kuhamba umuntu yebo naye-ke lowo mama nimcelele ukuthi abuye angene emndenini nomndeni uqoqeke kuze ngaphakathi nabo sekufanele benembuzo kubacelela intethelo lokushembu sebeze babulala yebo bebebulala phambilini bengakayikhuluma indaba kaNkulunkulu sebebulele manje ngoba naku ningezwa mabethizanini ekhaya emphefumulo ngiyayibona icala siyalibona kulungile baba sicela sengathi umusa uNkulunkulu angawehlisela kini nasemndenini amen siyabonga amen bakhonza abahle basezulwini sonke sithule kanzima bafowethu nawe ungazulile ungabe kanti mhlawumbe uzala nje uboqoqo inkanga ehudula uthi ayisengenza nje hayi ngoba buka inhliziyo yakho ushanda bagezi abantu bakithi nabakini enkomo nembuzi kodwa bageza ngenhliziyo yakho inhliziyo yakho uvuma uvuma uphelele hayi kwenza ngicika lento elapha ekhaya emphefumulo iyafana nomuntu othi zingazoni futhi hawo kanti kushimbuze ukangisho lento lo awusawasenziwe ingakho siyasimuze hayi ngoba sithi mhlawumbe sithatha uba amagakho sikhuzana sithi asidwayezeli ulimi vele selikhona kodwa ama-architect ochwepheshe ababezodisa ukhuluma abantu balelizwe babekhuluma ngasenhla nokuhlonipha kwalabantu babephikaphika labantu ngezini basicindezela hayi yonke indlela ngisho ulimi lalinenhlanzeko ulimi nothile lana ngisho ukhuluma noyihlonipha unenhlonipho limbathisiwe ulimi babengasho ukuthi isilwane belithukudla ngoba nasi isilwane sengizolipha ukudla nasi isilwane cha babethi impahla noma bayigagule ngebizo layo namhlanje sithi ilwane ikhuluma isilwane mawuthi koko wami koko nazi isilwane ngithi eseyinazaretha uzosidla unazaretha wathi isilwane cabanga nganga nenguruka oyikho bakhona abacabanga ngethi imbuzo nokuthi isilwane ulimi wezaphucaphuca loba ngisho udokotela abafike bahlola indlela yokuphila kwabantu nenkolo yabantu nemkhawulo nenkambiso yabantu sengikhohlile abantu khona igama lalesingisi lithi phecelezi ababizwa ngalo lihle lona molisi kodwa kwakuyizigebengu eyaqhamukela lungayilokhu zafike zahlola inhlolo yabantu yonke nempilo yabantu nenhlanzi ulimi lulodwa lenza ukuthi ilunge futhi liyayibhidliza into liqede nyama egcekeni ekhaya nje ulimi umuntu ekhulume ngalo konakala yonke kodwa imindeni ehlakazekile namhlanje yaze iyadubana kwaze kwafika ethuneni wahlakazeka ngenye izulu lomndeni ngokolimi nomama ngiyabaluso mabam bajwayele ukugada ulimi lwabo njengoba beganile akekho umama wakithi wonke umama umakoti uganile ekhaya kithi amen ngoba udadewethu akhona bakithi bazohamba bayogana ngoba uphelele emendweni owesifazane nje ekhaya uganile basogulile noma usugulile ungadoli wakho iko wakho umendo umuzi wakho la uganele khona ngoba lokuqala kancane wakho la mgcina uswenza umhlona angikhulumi indoda bekathilindi yadlule emhlabeni nawu umuzi uphenduka ishibhini kodwa ungalona ishibhini ngokunyazayo kodwa wenza lapha ekhaya asangene ngitho ufike lo muzi mawuhamba uthi kiriti ngisho ukukhuliswa isakwazi awuye ezweni lomndeni uqulisa icala umndeni wethu uyayikhuluma yikhumbula izinto oyikhuluma lapha egcekeni
ukhona abantu abamoshelwe lo bengathakali bengezilu ulimo ushembu uzogeza lezi limo enjalo ukuthi bathethelele bageze babuyele emazweni emndeni mabengabuyeli bagcine baba ukufa bahlasela umndeni ingakho bagcine sebebizwa ngamadimoni washo njalo omunye baba la owatshela uzulanisa ukhokho uzulanisa se12 wathi yebo uqinisile ukuthi kwesisikhathi ukhuluma ngemoni nathi uqobo siphendula sibamadimoni efeni sigcina sesifana neyilwane wasigcina sesibulala sesenza izinto ezingcolile bese sifana neyilwane uNkulunkulu abesenza izinhliziyo zeyilwane efeni bese sibamadimoni amacala nzima lawo umama wami lo ubaba lo walikhuluma wathi ngikhuluma ngicabanga ngishmayela kufanele niqale ngaye phela nimsuse isizwane phela lesi ayisenza isithixo sakhe soNkulunkulu ngaphambi kokuthi ikhulume ngokani bazokana nabantu nasi isizwane sila ezasifahluka vele kwaseqaleni sasenza bangagani ingayithola ngenyongo inkanyama babezokana kanjalo mama lapho ngoba phela inkanyama akubona abantu akusona abantu basezulwini abantu basezulwini uNkulunkulu notakanani bese kuyavumela manje lo abafundi kanani ngoba uphula umthetho fanele kube khona into engekho emthethweni aqala ngokugudluza inyoka le munye umuntu oyogudluza ushaya ozoyichomoza isuse ayikhiphe emphefumulweni yabo nasebuthosheni bamakhanda abo emphefumulo ayikhiphe ngoyayisi ithathe ngisho imithambo yabo base bephila ngabase beyiyona wabonqola leso silwane akhiphe sona qala bese beganiswa bese kwenziwa leyo mhlambulo yabo bagezwe amen siyakucelela unohlangana nabomalume sengathi uNkulunkulu angakhipha amadoda ayihlambulile khona ngasenkulu awangaphambili ingakafiki lesi sigaba esathatha inyoka sathwana ngazo sabophumle phela makhuluma ngegama wokhokho ukhona okhokho ngaphambili abenza kahle umveli nqange sanduqeda udanizwe nomhlaba dala bakhona benza kahle bangene ezweni bahlala nomveli nqange bawakha umuzi wahamba kwangena waxosha uSipho ezweni uSipho phela ongilo senkulu yasezweni waxosha ngesikhathi waxosha lesizubana phela kusebenzisa laba babengaphambili bona bahleli umveli nqange inkinga yabo uNkulunkulu yabakhipha ezweni ngoba ngalesikhathi nasona konakala kuwo phela babehleli umveli nqange uNkulunkulu umsindo kanti umsindo ndaba thina nzalo yabo thina gazi labo sibanga umsindo emhlabeni senze umkhulu emhlabeni akushaye sebenza nje kuxosha abantu abazange bazebone benziwa yini benziwa yilaba ingakho kushaye abantu abami ngifuna mina la lelizulwane esaphambi kwendleleni usho ngalo mthanda ngaphambuka endleleni abahlutshwa ngomungu isikhathi iqatha lezenhlalo ngibona incwadi eBhayibhelini ethi umungu washawa wahluka kwasuka ezulwini kwezenhlalo wayesisoma sengelubheli nqa wathi udlulisa ulungu emhlabeni ngokufundisa umungu ingakho namhlanje ukuthi akhuluma ukuthi uNkulunkulu yami iwesini nalero ukuthi yayingekho yonke lento abantu babemkhonza umbheli nqange balelizwe ngokwemvelo amasiko omngcwele balelizwe abantu balelizwe babehlambulule babe uNkulunkulu kokulabo imvelo yayibona inhlanzeko yayibona ngabafika ukuthi ungcwele babe nenhlanzeko uNkulunkulu wayehlala nabo ephila nabo bemphefumula bemphila kwasefilide benza sonke ingqondo zabantu namhlanje abantu basontelile abezwa lutho ubezana kutshele ngenkosikazi akutshele ngenkolo kankosikazi wakhe ushembe namhlanje uzosibuyisela enhlanzekweni ukuthi indoda ingaphumi ithi mase kuthethile amacala indoda ikhuluma ngokugcina ngoba nomkhuhlane ikhubele endlini yangasese ihlambuluke ibhinqe ifake umqhele ithemeleze ikhuze ihleli kwesibayeni ubaleke umkhuhlane uvele ufunakalayo egcekeni ngaphandle kokuphumuye kumuntu emanjini amen
imizi amadoda iqhubeka umsebenzi wabo suspend waseyithempele thandazo ngicini ingakho endulo kwangangenwa lengqabela esibayeni ngoba kwakuhlonishwa kwaziwa ithempele lapha ekhaya ukuthi uma sefuna ukuthelelezwa indaba ezodlulela umndeni wonke ukwehlolwe yiwa khona lapha esibayeni mayibonge Nkosi siyafuna ukuyisa leyo nkomo njengoba sizogeza indeni yethu ekhaya lemphefumulo amen ukuze masiya kuwe lokwezibathisa ngokho le ngoba usibathisa ushembe ngoba sesimalile ngalezi ngozi wasena ngimfana ingubo yasezulwini umNazaretha amen umNazaretha umuntu wasezulwini sifaka umuntu wasezulwini nje ingakho kuthiwa mazokufakile fanele uhloniphe afanele kube khona ukuphuma ungcolile mawufanele ngoba okufa umuntu wasezulwini umNazaretha umuntu wasezulwini batho njalo ifundisi Nazareth is a person whose whole life is dedicated to God makushifundisi impilo yakhe ayinikele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi umNazaretha iwona ke lo sufakile ngoba ithungu ubhale eBhayibhelini ujobele verse 8 ngicela nje ungasayifundisini mayekhona phela khulula awuthushelisa kancane khulula izulwa ayabuza izulwa usebenza phambili uqinile ufundise oyisebazo wathina laba bayizolo siyabazolo nje kasazini lutho izithuzo zethu emhlabeni zizithuzo zethu wena uthi ke ushefu umubuza ngoba sendulo abayifundisa yini bakutshela 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 ukuthi nesasikhwele mntanami ingakho ukhulana ngapheli lahloko kuboko kwakho ngoba laqhamuka nathi sasikhwele ngenyonka nawo abasendulo oyise babasendulo babakhiphe enhlizweni zabo sebeyabakhipha ngoba abanye babhajiwe ethuneni uthi thina sabayizolo thina emhlabeni abangahamba basesemhlabeni bayithunzi la izolo naba abantu efanele kukhulu ngabo abangaphambili amageba ushemba amageba ayawushoma yini kuyakhaphazela na ayiphila impilo enhle incema ingamila lapha ngakhamanzi na zela kuyabona amaroma 11:16 or 16:11 incema ingamila yini xaphozi lingekho ungakwazi yini uphile kahle umithomba lakho ngaphi idlozi lakho ngaphi lethule emboshini ungaphila impilo emnandi ungaba yini umuntu idlozi lakho liwumthakathi lathwebula lathwala ungakwazi ukuphila kahle njoba sila ekhaya empilo sizothetha amacala njalo asindala la ukuthobulela ukuthakathi nami iyona into ecopha umndeni amaroma 11:16 umabakini nabakonyoko nabakonyoko yayihle omnyoko wakhokho nokhokho bakho uma bengcwele ethuneni bengabanga umsindo bengaxabani bengaphikisani ngawo ukuthi ingane yabo akadala uhlala ngidumazile akadala ngokwana umfana owethu uma ulibo luyingcwele injalo wena ke wenhlamvu wadala uma uyimali ibande yakho anjalo magadi uyingcwele wena ke ungamagadi ophila yawona abantu ihlala impanda ziko nanga amagadi akunawo dawo ehlabathini akho ukuthi impanda impande kunile namadala wathethele namaqabunga wathi uminjalo impande yakho nawe wena oyisiqu namagatsha nelethela sisuthela mayibongozi uma kushembeke ethi bathi ababuzana sogeza impande singabela asifanele ngenhliziyo sinezimamzima akesiye ukubhala ungenalutho uzokubhala usokubhala kusasa sosebenza lapho enkoshini senze yonke umsebenzi uyenziwe ngokuyimisela namandla lothetha icala mayibongozi uqeke kuwe siyabona ngolusu nawo usukola imbuzi uzothetha amacala sebecelele sebesondelile kumveli ngabo washo njalo omunye ekhuluma la wathi thina abantu abamaswazi sondela shembele kwabo siyaxalela manje sisa uNkulunkulu epheni ezulwini epheni nosisana ezulwini siphethe kwabo awukahlele umntwana ukubaleka ukhethala icebo enkulu ohamba nekhanya manje ezulwini lo muntu ushembele usunawo zanishamba inkosi abhala usuku ukuthi wayisena ubaba ngasengina wabhala bona le nkanyango hamba nayo shembe oyisa uNkulunkulu angikhuluma ngenkanyanga kodwa ngizumzekeliso nakuwena nami noma ngabe kuthiwa ngayo enkanyanga uhamba nomuntu wafaka ubuhlungu
ebulela kabuhlungu eyithongo eyidlozi phezu kwakho ame phambi kwakho wasabathe amajiya wayakudumisa kuchathisa kuye kusimamani uthi bese nokumeleze insiphe inkulungwane Mozambique babele kuphodisile wemile ngoba akuli wena lona insike wena edlozi edimukeze umntwanini owafa kabuhlungu oyidlozi ogeleza emxhotheni bakhe emthandeni yakhe egazini lakhe emkhatsheni yakhe ungaphakathi kuwe ngeke umenze lutho ngeke umkhiphe futhi into engcolozi mawuthi amkhipha uyibulalele wena uwena activity abazethu wathi umntwana kazethu umntana ngozobona lahleli khona awuvuke phela nawe uzama uvuke nawe wayidlozi phezu kwengane ahlala aphumulena bantwana bakithi ehleli bamaNazaretha asiqondeni ukuthi ngiyaziqondeni ngalo muzi amen ufuna usiza abantu emhlabeni abakhulu nabancane abagqoki bemhlophe abayimbathile abangayimbathile njengoba ukhuluma usiza bona lezi zinto ezikhuluma la asingazenza ngabantu nawe zibhekile intazikho zifunde futhi ngokusebenza nawe ukunikela umuntu amandla Nkosi nathi siyacela uma bekhona into abayingane sicela ukukhuluma Nkosi ungaliki ukuthi uzivulele uzovulelana ngokusekutshelile nje kade ukhuluma nawe uthi enkulu nakini uma bekhona ucela Nkosi ngiyacela njengoba ngifaka umnikelo wami lapho umnikelo lokusebenza njengoba Nkosi nginikela uma bekhona abakithi nabo abakithi Nkosi abakhishwa bese kanti bemulo kubathula ithi amen ngoba kuphuma enhlizweni yakhe ephelele nekholela ushembe 10 rand wakho 2 rand 20 rand wakho 100 rand wakho uyophenduka inkomo ushembe ubunhliziyo yakhe ephelele amen shemba afune imali uzozala imali wonke ushembe bamba imali phela sisibona la singohleli iyakhona inkomo bayaphenduka abamujimba uthi beke phambili uthi nifaka amaphakathi ezizana majiya nani yokusomana wayi wena ufakwe lo nyamsiza nje nimphumule umntwana ufaka umgqomo phela uthi ufaka bafana wena mozo ufaka phakathi phela umgqomo shema wathi ngani nyanga yezulu insizwe kaNzolo yathi ibona insizwe kaNzolo ubona inyanga yezulu ihamba yayilusi inkomo lesizwe ile esibona esibona inyanga yezulu yeshempuli yehla ishona phansi yomfula ikhuphula intwaba uthi ngesikhathi iqwala lentaba ekhuphulisa ingazi inyanga yezulu ibona ikhehla lihamba na lisakama na uthi wayese gijima ngaphambi kwakhe kakhulu ngibona ilunywa lapho lelikhehla lumkhulu uhamba lisakuthi ngithwalele uthi lelisanga lalisikhethe wabona emakhaya mabuyogala inkukhu ilumbini isaka lifike noma ungafika ugcwele lokufika wafu lapho masoko bese ngokha umlomo lokugqoqa phenduka intaba uthi wayelengisa kanjalo elihuza kanje uthi lathi la wathi capha wathi mkhulu ngicela ukusiza kubekele phezulu uthi ayisithi inkosi nyanga yezulu eqala umkhulu le awubona nami ungathwala umntwana uthi awuba umkhulu ungathwala wena kodwa awuphakamise umlomo bani angithi ufutha wathi lo wathi baqhumile ebamba umlomo engalibambisa esabamba umlomo logoqile wathi wadonsa wathi insini lahleke inyanga yezulu umfana wami izolo zabantu umoya ehlabeni ngihamba nazo lahle ejuthuweni lapha khona egqitshwa khona izinto thina boshaka kuphela eswazi ukulahla into engcolile akekho umuntu owaziyo umhlaba wempiliso umuntu nomfuka wempiliso kodwa ulahla ikwama zizophikiswa lapho saphila kodwa uma ufika ngale mfeni uthikiliza uyikwama zakho uzolisile nazi ikwama zakho umhlabathi uthubele ngaphandle isikwama ufakile ithi uzolisile thina umhlaba kaNkulunkulu nazi ikwama zakho uthi ayisithi nyanga yezulu mntanami siyahamba ukubona ngathi sekuyisikecana kancane uthi beyigcwele mntanami ngesikhathi ngihamba umhlaba bengihlangana abantu labo abangithukana nabenza izona benza bengicaphuna ngifake yena phendula umgodla shiye kanjani thatha izifo zomuntu ngifake omunye umuntu nakimi nakuwe upasoko uthi mawuganga emzini kaNkulunkulu ungaphenduka umqomo ushe ngaphungula izono zabanye abantu kuwe lezi zinto zabanye abantu ngiyadabuka nje khona abantwana babeganga labathe imqomo la
ngathi mina asibaqinisele ukuthi uNkulunkulu abaphendule ngcono ukuthi sidabaqaliso mangasabaqalisa ngithwala abantu elekhulwana akhipha lonke lusiza lomuntu ogangayo kungaba yini zikhona izinto zasezulwini sengathi uNkulunkulu wasehleli angasikhumbula asiphe isibindi mayibonge Nkosi asiphe isibindi amen ngoba akathuni umntwana oyivanga nawe umthuni ingane engapheleli ingqondo lekhathele loyibona ukuthi ikwalo ubona izokhupha imali yakho izokhupha yakho ufuna umuntu oyivayo oyisiqhwaga sasezulwini umuntu onamandla asibeni nesibindi masithume ukhokho wethu ushembe uzosiza ngoba bazoyibona inhliziyo yakho ukuthi iphelele lokho usufile angabuzile sesiyabona ukuthi awuyile ke lapha abantu bayikhulumela hey lothwala icala ngoba ubona wazi usuyazi basolingana bazoyithuma wena usuzwile wena waziva wathi abingile nje kashembe ngiphinde ke lapha mina lapha umuntu akasaba ngokweli phale uhlalisana ezinde lapha elalele bafana lokhuluma hayibo umuzi waphela nyawo masogodukile ingane zakho makuthiwa azisiyenzi iwula ukuthi uyihloba zikubize ngomagebhulu uphela isibonga kuthiwa kungani uyihloba lesesibonga sesingubanayo manje nesihlangu sakho siyamkhulula athi awumntawunga kanti wena ekade ubizwa ngesibonga senindoda ngokuthanda kakhulu ibhola uyekuthanda uyihle enkulu imikhuba enzele ezweni lakini bomama bami cha ngeke ngiyeke ngingazange ngize ngidlulise nawo umlungu ngoba ngithwale kanzima ngolesithathu la ngoba sonto indlu ukuthandazela abantu bomama bami siyanxusa siyazi nisebenza kanzima noma baba bengasekho noma bekhona khona ubaba abayifana namathoyizi nje toyizi kusho lo kuhle ukuthi uyasebenza phela kuyisimali yanizuma abuya ifune futhi umsebenzi wakhe ukuthi uyibhakabhaka uyithembe yonke kuze kusha umsolungu wesehamba bese kumaphakanise kusabele kwisumuze yedwa kodwa ke kumana ke ngicela ukuba uma kwenzeka ke uba nesho ukuthi bahambe qha hlangana phela nabafowabo kababa wathi usubembeleke wenze yakhe imithetho la ekhaya kodwa into ebuhlungu ngizwi ukuthi ubaba wasekuthini kwasendaweni ethize ubesekuthanda uNazaretha esemugcina umthetho kaNkulunkulu esekuhlonipha nesabatha wahlela isehlo sokuthi abhubhe phela uhamba komuntu engangamubhubha lo ushembe lokhu kungasekho ixhegu lesakwazi imfana abancane abantu bahamba besebancane ushembe wathi ukuthi abantu bayagoduka abantu abagoduka ixhegu nesakwazi hayi umuntu omncane lo baba besegcina yonke imilayezo kaNkulunkulu ukuthi uma ugokothelelini amayesontweni agoma hayini mama ngicela abafowabo ukuthi umuntu begcinisa abatha asinifihleni ngesabatha wayisitshelile hawu mama besubona wathi wampela wamshisa umfana ngesabatha wamcindezela ngethuba wangcwathwa ngesabatha bathuka phela ubaba ushathathi inqumo phela umuntu unamalungelo nencwadi yomshado nibhasoke uma umuntu angaboshwa aboshe 100 years ethuneni eboshe ukuthi wangaba ulalele umthetho uma namhlanje wenzela leso sakwazi lo mama wenzela konje wami iminyaka adlule emhlabeni wami iminyaka izwa ngane zicindezelekile kungabi khona lutho elungayo kanti uyena owaboshwa seboshwa amathumba akhe wonke ingane zakhe nabazulu ukuthi wona emendweni akembe nenhliziyo ezizalelayo bomabami isakhulu ngitshela bomabami labo abangayiqomuka emhlaba abezile namhlanje abathona ovakashile uthunyiwe nina nje bomabami ngoba lapho le suka namhlanje sicela ukuthi ningasasizwane inkonzo kodwa uhloniphe umthetho wasezulwini la eNazaretha umthetho wasezulwini nabo kokho bethu basithunga nje kade bengona eNazaretha basithunga ngoba sebefuna umthetho wasezulwini ngoba akudlule ethuneni umthetho wasezulwini ngawugcinile emakhaya kugcinana umthetho ningabi nenkani ukuthi umfundisi wami uzothini sekugcinisa abantu nawo umfundisi wami uzolandela wathatha umfana lo wayespiritual community nje abantu bakhula ebambabula abantu wayesekhona wasithiwa uyena ozomfundisi
unezwi lihlabelela kahle phela kukhethwa kanjalo umuntu wahlabelela kahle unezo zonke izikhundla emhlabeni noma engakhona awumfundisa ngosikomiti abe yonke into nasesontweni uye yonke into imkhubenzi emhlabeni siyanicela uma ningayi bathi ngomhlobo manifike emakhaya bamzanani obaba ugcina umthetho kaNkulunkulu uzindenge ikwazi ukuzakini izonitshela ukuthi wonakelile mayibonga Nkosi manje basishogo bebese sesihogweni lesabatha phela isabatha ngoba sibili ishogo leso lokhu muthi phela ushogo abakwazi ukufika ezonkulunkulu nesifundisa abazilethayo abakwazi ukubasumlilo lapho ekhaya boma bami niyakunswayo ninenganini ukuthi nicele ukuba abantedele ngavele yobika emakhaya ukuthi hayi siphume ekhaya emphefumulo bobhuti nani boba omncane nani bobaba mangabe sekhona sicela phela nani niye ekhaya emphefumulo yothetha amacala ungagcini mawami mkhokheli uthetha amacala ala ubhale khona kowakho uzwaqede gibici kina uyikhuluma le ndaba awulekeleli kina amandla unawo phela uyakwazi ukuthi uthini 16000 into yomsebenzi thatha lo 16000 ongcilile uyolekelela umuntu wakhe ekhaya ngoba umshiye ekhaya edle utshwala funda namhlanje into abayidlela utshwala uthwele imithwalo enzima ingakho eshidila njengeyengayi phambili uzoya kanjani ukubona abantu abathole lapha ekhaya izwile lezokhuluma nangamdliwa inhlabathi zamathuna eyithathwayo nabo-ke mndeni bakwazi ukwenza lokho bathola inhlabathi zamathuna umuntu aphendule ithonga idlozi lonke libe yizilwane zakhe la ekhaya kuwushidisa kodwa ushembe ungazi wezulu uma iy'ndizo ziniphelele nithola impahla uyakwazi ukuhlutha lelo dlozi azofaka ekhaya lakugeza saneyedwa leyo ukuba umdala omncane omkhulu uyambona usebethuke uyathabatha abanthabathi cha labantu ngangabo sebekhululiwe ubathathile ushembe bayakwazi ukuthwebula imphefumulo yabantu uthatha inhlabathi yomuntu elimini uthwebula yonke into yakhe kodwa ushembe uyakwazi ukubageza akhiphe yonke lawo malungo abageza abantu babe ngabantu asibe nesibili bakhoza abantu basezweni ukuze insimu kaShembe ingonakala intombi phela ziyinsimu kaNkulunkulu kamvelinqaba ingakho namakhosi ayiqaphela intombi zaziyigugu insimu la uNkulunkulu etshala khona mayiletha umfundo amakhosi wathuma lapha entombeni efuna letha ayifundisa efuna letha yonke into ile kuyintombeni uma intombi phela njengoba ngenyanga edlule basumwathele kuneyintombi ezayivuthiwe uNkosi ezabulala zonke zenziwa umuthi sakhumbula zenziwa umuthi lezo ntombi ezenziwa umuthi namanje kufeni azizakabi ngabantu ziyimoya emibi zizoyicekela phansi intombi waze wathi umntwana wathi wanganikela ishumi ngaxabela ukuthi akule yedwa Nkosi yami ngoba lezi ntombi zayivutha uNkosi uNkosi phela wakuthi inkonzo zonke kulabo bavulelwa umoya nabanenhliziyo ejulile siwaphosa lo mashumi khona la emnikeleni okusebenza siwaphosa lo mashumi ukuthi ezakithi mazizazi ikhona emandulo phela isibonga kusona esakithi zama lezi samkhokho wakho zisasemandulo hleze nezakithi zazikhona lo mntwana umuntu wathi ngofika ekhaya emphefumulweni ishumi lezo ntombi ezayivuthiwe ngemihla kaZulu emkhosi kaZulu ezizanga kulawo zenziwa imithi nezakithi zikhona la uShembe ngalo muzi uzothetha amacala ayegqibekile kuphela thina asingakhathali asibe nesibili mayibonga Nkosi siyabonga ngizocela umbangela uNkulunkulu lo ngapha ngaphambi ukuthi asibusise inkonzo bengizokhuleka bavangeli wenkosi ukuthi siphe inkosi yesizwe sasefuna abingelele naye azethule emkhandleni kaNkulunkulu bese umbangeli esiphethela inkonzo asibusise ngicela uNkulunkulu abusise izlayo amen ukhetha inkosi yomuzi amen icela inkosi uShembe akufihle uncane bami uthi konke ngizokhuluma ahlale olimi lami
ngibingelele umshumayeli uMajiya, ngibingelele abefundisi, abakhokheli, ngikhuleke emakhosini uma ngabe khona, ngibingelele ingilosi esinayo ngaphakathi, inkosi uNyazi. Ngibingelele ingadi lonke engaphakathi ethempelini elingcwele. Ngiyinkosi uMemela oqhamuka ezweni laseBhulwa ngaphasi kweDonnybrook. Ngihamba nomndeni wakaMemela osuka endaweni ezihlukene, kodwa abaningi basuka eDonnybrook ngaphasi kweBhulwa. Ukuza kwethu la bazalwane asiqali ukuza, mina sowesithathu ngikhona la namhlanje. Siziwe ukuqala nomndeni wakaMemela ngesibonakaliso esasifikile emalungeni omndeni ngokhokho bethu basendulo. Kuqala sifike siphethe inkomo ezimbili nembuzi eziwu-8. Sabuya kwesibili siphethe kwakusele. Namhlanje ngihamba nomndeni wakaZitha, umndeni wakaZitha owakaMemela nomndeni. Baphethe imbuzi ezimbili bazohlalela okhokho basendulo. Kuthi nami njengenkosi yesizwe sakaMemela ukhona basalile ekuqaleni kwakade sizile. Kwasala imbuzi yaseKhamoma komalume koHadebe, ngiyiphethe-ke namhlanje. Kwaphinde kwasala imbuzi yaseKhabobaba koGwala koMphephetho, ngiyiphethe nawe namhlanje. Kusho ukuthi impahla esiziphethe somndeni wakaMemela 4. Sibonge kakhulu uhambeni lethu esiqalile, siyabona inqubekela phambili futhi nokukhanya sesiyakubona manje. Okade kusidumile sekuqala ukukhanya, engathi inkulu singaqhubeka isikhanyisele njalo. Nalabo sibashonizelayo engathi nabo bangathobeka balalele bashonizeleke. Amen. Enkosini yesinyazo lezulu. Akazi noma kuzokhulumeka kahle ngoba umkhuhlane ungiveze. Amen. Phinde ngibingelele ibandla lenkosi lonke ukuhlukana nezihlalo zabo. Nginguhlela uqhamuke empende ngaphansi kwethempeli lenkosi yethu lezulu elisabo lezulu. Amen. Siyabonga inkonzo yethu mina sesinikezwe umjumelo wenkosi namabandla wonke akhona ebeka ngemisebenzi evelayo efanele ilungiswe ithini esaphilayo. Ngangafika lana baphelezela abanye bomndeni bakhona ngalena ngasekhaya. Namhlanje ngibele ntanjalo ngale ngihamba ngizabele emathempelini aseMaritzburg. Ngiya kwelinye lamathempeli awu sasesibonana bathi ayasambe singale ndimbe ngake ngisayele njengoba ngiyilana ngasekufika ngiyalana. Ngiyabongela ngithi ukuthi babusise nabo ngoba bangigweme kade ngihamba kwendawo noma kade ngothandazana lapho kodwa ngifikile lana ngabeka unyawo lami ngeza zonke iy'nkulumo ezinto eziyithumayelo neziyinkokhelo. Amen. Ngizocela ngehlabelelo ka-76 sibuyisele enkosini, inkosi yethu siguqa kwangcwele. Hello.